دم باش تماشاوانه نیجا ده برنامه طایبتن به هفرانه ایشف ده سه میوانه مهبن ده دو الاستودیوی آماده یک جی ده زندی به تلفن تبل برنامه مببه سری ده تخوازم میوانه خوب و بدم ناسیم میوانه من دریزه یکمین ده بریز نصیب گلتکین ریوبری هدپه یه آمده ریزه دویمین ده بریز اپراتور دکتر کمال قراداش سروک اوده بجیشکان یه آمده بری هم خیراتم برنامه ما میوانه ما سیمین که به تلفن زندی تبل برنامه ما به هف سروکا پیده بریز آسیا عبدالله جروجاوا ده زندی تبل برنامه ما به برنامه ما ایشر ده جدو بشان پیک بی بشه یکمین دا اما پولیتیکای ترکیه آ روجاوا و هر وها لحظ کرنا لسر اینجوری که آ امریکا و ترکیه اما به هر را بنرخینن بشه دویمین دا جی ده میوان ما روجاوا ترکیه و پیوا گریدای پیواجوی کل ترکیه پیواجوی خطر بر به کدا دچه به هر ده میوان ما شیروه این خواه بوارا پاروا بکن ده دست پی که ده از دخوازم بریز نصیب گلتکین ام دست پی بکن بله بریز گلتکین کو پشت گیری سپی پولیتیکا دولت ترکیه آروجاوا مربوط کاره بیجه که نشکاوا گوهری مهام بو بلکه به سالان بو که دستور نداده تیاره بالافرج اینجیرلی که رابن هرن مفزین چتین دایشه بمبا بکن لی پشت گیری سپی نشکاوا اف پولیتیکای خو گهارد دستور دا امریکای که به هفرا لهمبری دایشه قاشو تیب کوشن لهمبری دایشه درافع امریکای دا جی بگره وکی که به ناو تروریزم دا دی لهمبری دایشه به امریکای را همان جپی دا جی بگرتا جوی وروا پولیتیکای ترکیه آل همبری روجاوای ده چه گوهرین چه بون راست پشتی که اف پیمانا که سر اینجوری که به امریکای کر گلو در راستیا خدا جی اما دولتا ترکیه بو دجبر دایشه آنا دم باش جبو که اف درفت دا کرنه میوان جه تلویزیون و تمام خباتو خیوان را سپاسی خود دکن وجهگو نا پولیتیکای دولت ترکیه جبو روجلات ناوین و آواکی بو بری چند سالا بو رجب طیب اردوغان گاوا دچو روجاوا وی چاقی کو سوریه دچو به سوریه را دست براکی هفون برای هفو دوبون و پر دست گرتی هفو دوبون تمام هرتشه خود به هفرا پارو دکرن حتی به مهان کاربون ببونا میوان خود ببون میوانداری خوشی لیپشیوی لروجلات ناوین هنک گوهرین کو چیبون جویان گوهرین حکمت AKP و رجب طیب اردوغان جی پر باش نخواند لوری به هنکارا بو آلی وقتا که به هنکارا بی آلی و ده سوریه دا هنک ناکوکی درکتن گلی سوریه خواست بگه مافی خو بگه آزادی خو بگه قبل روجلات ناوین کو مرف دنیره جو کرد بوبون چار پرچه لی کرد کل روجاوا بون جه هر مافی خو تو مافی کی وانتنه یعنی تشتک دستی وانتنه و حتی ناسنامه بای بخوجی تنه بو دیم تفجیزانن پریز اجالا سروکی گلی کرد به لویری ما ناف کردا دا ناف عربا دا ما و لویری تکوشینه کی دست بیکر دوی تکوشینه دا گلی کردی که لوی دجی گلک هیز گرتن گلک میهشو میجی وان دا گوهرین چه بو وقت که دفرت کت دستی وان جی کو قرآنی کرد تیدا دجین لی نتنیج بو کردا گلی ویری جقورا بنگهین مجلسین خواه آوا کرن دوان مجلس دا امی چه و کاربن خواه بریوا ببن بیو وی چقا اول نتو کیم نتو دوان باجاران دا باجاروکان دا هبون وک قانتونین آزادی خواه اعلان کرن و بیو وی خوب پاراستن خوزای کنم دی بجین جی بیو وی قبل روجاوا
meriv dinêrt herî ciyê ku xûn nehate rijandin ev kanton bû. Kantona Kobanî, Efrîn û Cizîr. Lê dem têra derbas bû nişkava hem li Iraqê hem li Sûriyê bi navê IŞİDê rêxistiniyekî dest pê kir û ew ê rêxistinî belkî di ser rûyê erdê de herî wehşetê mezin ewan pêk anîn. Lê ji bo ku li Sûriyê berê xwe didane Kurda her kesek yanî dewletên dagirker û di serî de ji hikûmeta AKP Tayyip Erdogan wekî xweşa wan diçûn. Wek wê jî ku heya ku ev kanton ava kiribûn û navwan da pêgirtiyekî tune bû wek girêsipî ne destê wan de bû bi rehetî Daîş çeteyên Daîşê ji tixûbê Tirkiyeyê derbasî wan de re dibûn. Gelê Kurd ev ya didît û tim û tim jî digot di gotin û dîtinê xwe de jî tucar neketiye xeletî neketiye kêmasiyê. Evî dewleta Türk bi salan e naz dikin. Ji sala heftê û heştan heya îro dewleta Türk bi mêjiyê dagirkeriyê bi mêjiyê cuntayê îqtidariya cuntayê çi qas xwestiye a xwe bîne serî di nav gel de hinek nakokiyê qirêj dest pê kirine. Mesela ji bo cuntaya heştê sala heştê dozdê îlonê pêk bê di seroketiya Kenan Evren de li gelek bajêrên Tirkiyê gelek qetîam çêkirin. İşte di wan de Kahramanmaraş mînakeke gelek mezin e. Yani ev ya çawa dibê mesela wê çavê jî însanê pêşveçûyî, însanê demokrat, însanê ku ji Tirkiyê ji kapîtalîzmê, ji emperyalizmê fehm dikirin, ev tiştê qirêjê ku li Tirkiyê de hatine kirin tev didîtin û digotin. Dîsa Kurd di tiştê xwe de tim û tim nakevine kêmasî tiştê ku dibînin bi dunyayê didine dîtin jî dîsa qetîama Roboskiyê. Tamamê dunyayê xwe ker kir, kor kir, deng dida dewleta Tirka çibiye lê gelê Kurd rojnamevanên Kurd, televizyonên Kurd, nûçev gihanên Kurda li wêrî her tişt wek eşkera da berçava û tamamê dunyayê jî qebûl kirin. Ji rojava jî heman tiştê yani bi salan e çetîn Daîşê bi rehetî karbûn derbas bibûne, derbas dibûn û ya bu wê derbaskirinê de hêzî estendin, qewet estendin êrişê kantonên Kobaniyê kirin. Di wê êrişkirinê de jî gerîlayên gelê Kurd YPG, YPJ, PKK bi alîkariya hev Belê Birêz Gultekin ji hêla rû Tirkiye venkî peyvên qedexekirî hene ji kerema xwe re hûn ji bo her du mêvanê me jî derbastir e heya hûn karibin bikarînin de baştir ve fermo berdewam. Belê. Di wêrê de çi ji destê wan hat pêk anîn û ji bo ku tu xisarek gelê sefîl nebîne di sedan şehadet da. Lê Kobanî xelas kirin. Wê xelaskirinê de na wekî wego Recep Tayyip Erdogan serok komarê Tirkiyeyê niha wê çaxê serok wezîr bû. Li cîkî wek Entebê wekî nav çavê Kobanî binêre wekî kêfa wê jî bê Kobanî ket êyî bikeve. Yani ev gotin jî wexta ku got jî wek êyî kêfa wê bê. Lê şervanên Yani weke bendewariya xwe bîne zima. şervanên gelê Kurd ya nas kiribû, nas nekiribû, an jî hêza wan nizambû, lê bi qehremanîka gelek mezin li wêrê. Yani ji hinkî agahî jê re dihartin ji wêrê be. Yani meheqqa hinek agahî jê re dihatin hinek hêvî didanekî lê ew hêvî nebû wî awayî bû. Bi wî awayî êrişê yani tim û tim kî dij Kurda be alîkarî tim û tim daye wan. Lê wek meriv li polîtîkaya AKP, hikûmeta AKP binêre pir ne dûrî Daişê an jî dûrî tiştê dinê. Mesela İncilkê yani li rojhilata navî de gelek guharîn çêbûn, evan guharîna dewleta Tirk jî hinek tişt dîn. Ber wê yekê hinek guharîn dixwest çê bibin çê bikin jî lê ew bêtehemmilkirina ku
هفته حزیران هلبجارتن هفته حزیران داکو به سالان وک قهر خو دکر دگوت چما هون افقا جهاتین چما هون وک پارتی کی ناکفنه هلبجارتن خو به اندام خسر دکفنه هلبجارتن لدوی هلبجارتن هفته حزیران دا کرکوج به پارتی خو کتنه هلبجارتن ایجار تجبریا جبو کرداجی گلک اینجا دگون چما به پارتی دکت ون هلبجارت بله اینجا دوی وارده هم هفته حزیران سرکفتنا کو هم دموکراتین ترکیه هم ریخسنین ترکیه کوی دش کاپیتالیزم دش امپریالیزم جعد دکن دشخلن به پیگرتین وان صدی 13 yani ev bendavi ku bi salane xudabune pey xwe pey ve dişartino o pey tumutem dibune iktidar ew bend hate hilweşandin divê hilweşandinê da jî îca ji bo ku riya ku yindinê wek tol hilanînê li Kurdaxe bi Amerîka re hinek müzakere çêkirin diyalog û müzakere û ji xwe încilik jî ji bo Amerîka cikî gelek pêwîstî ji bo rojhilata navîn ku bandora wê li ser be bi wî awayî bihev kirin lê niha ana temamê rojhilata navîn temamê dinyayê hele û Kurd ji xwe dibînin û dizanin roja ku încilik ji bo Amerîka bidin vekirin teyare qaş û êbit çûne li Daişê îşîdê xistana tenê sê teyare tenê saetek ew jî bi gotinê hikûmetê bixwe yani çiqas rast e û rastiya wê jî çiqas e ew ne lê tenê rojekî de 400 sortî ji bo Qandîlê ji bo Bakurê Kurdistanê balafirê ku ser çiqaş û çûn mevziyê îşîtê bomba bikin wan eşkere kir gotin tu mevzî me bomba nekirine cîkî vala bomba kirine li gor agahiyê ku wan bi çapemenî yani evane teva nîşan didin her çiqa yani ji bo Amerîka încilik jî ki gelek giringe em tevjî zanin încilik gava Amerîka teyarên xwe yê şer li wê bi kar bîne ji bo rojhilata navîn ku tesîra xwe daha zêde li ser bike gelek giringe ber wê giringiya wê hükümeta AKP li ne hükümet jî Recep Tayyip Erdoğan'a ancî êku derû dora wê bi wan re hev dîtin kirin vekirin lê ana em tev jî dinêrin dibînin pirsgirêk ne lêxistina îşîdê ye tenê ji bo ku Kurda bêhêz bike bi wê awayî xalekî em deyne em derbasî Birêz Qaradaş bibin belî Birêz Qaradaş Amerika zû da dixwest ku încirlikê bikarbîne. Lê heya mixabin heya girê spî ev destûr ji hêla Tirkiye ve nehateyîn. Heta Kobanê ku qetliyamekî mezin li Kobanê pêk dihat, komkujiyê mezin pêk dihat, trajediyê mezin dihatin jiyîn ku wî çaxê Tirkiye încirlik vekire dibiya ku li Kobanê ew komkujî ew tahrîbata mezina ku pêk hat dibiya ku bibiya asteng. ew qas pêk nehata. Çima van vê pêvajoyê tevaya xetereyan da Tirkiye încirlik ve nekir piştî girê spî hema nişkava polîtikaya Tirkiye guherî o încirlik vekir bi Amerîkayê got ez hevalê te me hevkarê te me em bi hev re li Daişê xin. Çima piştî girê spî ev hewldan çima gelo pirs di serê merov da çê dibin gelek pirs lê ez dixwazim ji wan pirsa hinekiye te bibersî. Dem baş dikarim eviye bibêjim şerê rojava her ku dest pê kiriye hatana li gorî her wekî her welatkî ez jî dişopînim û li gorî agahiyê xwe em jî dikarim fikr û remanê xwe bibêjim wextê ku şerê Sûriye ku dest pê kir her wekî ku rêya giştî herkes hemû em dizanin Kurda statûkî pir navber didoman. Yani ne digo em ji alî rejîma Sesad ne li dijî rejîmê û ne em li alî wekî ku dibêjin Üssû muhalîfa bûn. Kurda go em ser av û axa xwe wekî her netevekî li ser wê dunyayê li ser av û axa xwe bi rê çekî bi rêyeka birûmet em jiyana xwe bidomînin o mafê xwe bi dest bike ji me re ev rê ew tir e. Wekî ku statûkî valayî çêbû
Gavak hey nustatiye valay çez bes karım ya bejim. Aynı vakti hey nustatiye valay çe bu buxaz çubum az Afrine bumş. Aynı vakti hey nuk çava çe bu statiye bu xol Afrine. Medi bu yani der. Bavar ki ne uçak Juxoj belki muzan bu tçin az euro gava hey statiye valay hey nuş belki etkarım ya bejim ekibeki kuje bakur belki çubiyek jem. Bele. Em çün heji ev şaşbun. Vakak statiki henu valay çe bu. Kürt sere xubun. Allah hakub kesine danin. Şer nabera işte Esad rejimi o da nabera muhalif adabun. Ujiş kural Kobane, o Afrine, Cezire. Statiya ko de parazın. Yani Kürt yani tane evliya xud dikir. Evliya xud kirin o xud parazın. Jiyana xuya rojayin, rojanet xwast ku devam bikin ber devam bikin. O yani siyaseti man çave onel avu axı kesibu. O ne dreji avu axu Jbo kedineci bu qada be evla kesedineci dahatın. Ma fi insanati çibe em ma fi ser avu axu melate xul bajar bu farizin. O bir şekli bu bere hangi savaka ku piye hoji ard gertin jwaran ki statu çebu çünkü muhalifu o Esad berhavda şer dikirin. Hatta pri insanın avyad gotin ya kırçmal diji Esad şer nakin. Çuma silah nakin. Kardeşim vakti ku muhalif Türkiye varan İstanbul'e top kirin, wan bir Avrupa top kirin, Gazi Kırdar'a ne kirin, şu vakka hesap ne kirin. Bele. Statiya vakka şu dibun tünün yani. Bu beri tüne, bu iroji tünün. Yani her şerre Suriye. Yani pişti esası duhastam disat Kürt tüneben. Wan digo çe, digo şerak ya, esarji karşı wana bu. Ya digo vana şorhatın, vana emine, digo kinge bek bu şer vakada Türkiye jigo. Kinge vi şerif kada ve disa Kürt statiya kot beri devam bikin. Yani zayıfın digo, vana şu bekesin digo. Kesi vana tüne ya. Abral ve dereben. Fakat Kürdaş tabii ki siyaseti ki bakım meşan. Xuparazın sistemeki pergele ki nuş kura çekirin. Ev pergelanu gavak çekirin ve çave obxodi jink gele dij roşalata navi gele Suriye vaki numune ki. Xwastin ku werin nava Kürda da biji. Çünkü hakikaten wure de evki bu yani güvenna wan habu sar rahat bu. Pri araba jerda hatın vaki herama Kürdistan yani lüvederdim ha. Hatta nik kantona şura ilan kirin. Kantona xuda ciddi sajbiş ki devam kirin. O pergela xu sas kirin. Brez kirin. Fakat edi nerede ince paşi Brez kardeş es xwazim zedem ser lehev hatına lehev kirina Türkiye ve Amerika. Ya ha ez bir mesele. Mesela bengeha ve lehev kirina da çehiye. Ez semina kabinem şkara mahura. Türkiye'de ve jibol heremal evla ma Amerika lehev kiriye Amerika dve na tişteki usatneye. Droje li ser hev rayedarın Amerika'yı rayedarın devleta Türk de deravinin. Yek müsteşarı Türkiye çift sinirli oğlu bu. Tişteki go rayedarı müsteşarı dikari der ve Amerika derket go tişteki usatına derav. Mevlüt Çavuşoğlu veziri kari der ve Türkiye آخوی کو وکی کو تای بالافرین شهر کجینجی لکرا بونه گو داعش بمب نکرنه یعنی نخوازن وقت تبل شهر ببن سانکی و پیامه دا لی وزیر کاری در به آمریکا گو نه بالافرین کجینجی لکرا بونه تبل شهر بونه یعنی دیسا وزیر دولته کی ته در واندر افسه روزه سه چهار روزه سر هف و سال آستا هری جوردا رایدارین ترکیه ته در واندن گلو دوی پیمانی دا چه هیه کو او دوی او هیه امریکا دوی تنیه او دوی هیه او دوی تنیه اف سر کیجان هیمه هاتیا آوا کرن اف پیمان ترکیه دخوازا وی پیمان چپ که گلو yani şu az bat ma ve nokta her vakit bejim piştik Daiş'e gir ser Kobane Euroji emle nexoşxane bu be sedda birindar hatın yani şab gelek dijwar bu Kobani derfeteki pır dijwar da bu Türkiye jid awsa sey denge xonet kir alaka xo tçkine hani sadece serokomar derket go ha ket go keti ha ket go hakikaten tşki usa gotin وقت علاقه داعش نه دانی داعش دچود هات سنر وکری بود تشکی تنه بود بنی دا تکلی هبون جرا وکید گو هر در تشت بود داعش را قط تسکری کام بابر تنه بود چی محات به مرحله اف پیما چوات چه بود بیشتیش گریس بیشوندا وان دولت کل دیجی کرداش بیا فهم کرد ها demek ki rojava statüki çe be وان باور کر باوری جمارا çe bu باور کر کو پی کرد ardek ku kurd statüki ver meydana yani hatta bir gaveş baveri jmaratını baver net kirin ya da gov ya şeraki vakit tişteki ev jider bas ve bu hatta ve ki nerten pişti grespi ev kurt
لروجاوا هر سه قانون ببین یک هر سه قانون ببین یک سر کمار ترکیه گوچه بدلاوی چید به برابر و gerek evine be yek. Hecev geçerliye. Evci berdavama biye, toz biye. God bedelavi çid be bira gerene be yek. Piştik bedelavi çid be bira tizani her tişte gotin. Şarjı dibe, levatın dibe, siyaset dibe, politika. Yani çid be bira. Dorfre yani ki. Her tiş ve caiz de no? Ve ki gümdeyim be. Bele. Her tiş caiz de mesela da. İyice hani nehirte ki Kürdistan Türkiye çeker. Buvan koalisyonlara o berbe Afrin için, Afrinci berber koman ete de celeb Ruskava ku bikeve destevan ve dere statü çedme yani. Gava statüye mer çeve kes ngar zuzuyni mer ke. Ji çedme. Evan goç go kit keve veri brab keve teki brab vana ne keve vedere. Peye de brana keve vedere. Hani Amerika go kardeşim ev havaletene. Ev qastarali karitken ve set qatı yazdımte. De beş çez demrete da be. Yeter ki bira ev celeb Rus. Ne keve destek da de çip qaz yazdımte. Ha ligori kute fam kirin eve. İndi emci nizanı tamam tabii ki em nizanı nava peyman ama da çiye çi sozdanı hep yalnız eziyet karım yaşım vakit kudu bejin ev derbiran ne keve desteği statüavan çene be bedela ve çid ve ez dayine hazırım o ez dedim yaşım ev şarayı ve paşi dest bekir be hazara tayarçın davacı çiye o kandili o ev şarayı kunhan naf Türkiye desteği baver bekim gori baveri ya ez dikarım be bejim dista armanc ev statü o yekti bun çene be yani jiberko ve dere zayıf bike nikarım bser ve daha statü çene be yani her tuşt ligori teyzane bir binida tabii aşkara ne yapacağım jiberko yekti çene be yani gerekli herkes vekveji go armanç astenkirna kurdaye hala yani yekti avana ne beyek hala ne beyek jibok devleta Türk hala uya yekemin astenkirna mafe kurda le Amerika'yı rejgotiye ze betar lamberi dayış şer bikim gelo Türkiye naha lamberi dayış şer dike yani dayış rago rast şer bike gelo tbar ki dayış rago az çan bomba bavejim tabne rahaya teştehele fakat diyetam neti çünkü algoritm zanı dayış tabii ki tüne yani ne yapacak katış malumat khiyata evna ki canat basne da çan gotuna dibejin mesela fakat habki davejevi sadh hapsada davejevi dani bale yani ne kuş dil daveje ne vakit işte ki hedef disaji ku evcele ne keve destevan daima hedefe yani ne kardeş telefonama amade ser khatama vekik me go mevana me seyemin brez Asya Abdullah Saroke hef Saroke peyede ko nav nişana yekemin van bersi van persan buirana zevi dikim emi tava per bersivin perse xwe ji brez Asya Abdullah bigrim ko teknik jî destur bide Ji Amedê ji Özgür Gün TV digerim. Ku dema we hebe dixwazim çend pirsa ji we bikim. Pirsa me ya yekemîn di derbarê lehevkirina Amerîka û Tirkiyê de. Ji bo bikaranîna încirlikê lehevkirina dewleta Tirk û Amerîkayê hûn çawa dinirxînin, bazarek çawa di nav wan de heye, gelo dewleta Tirk li hember încirlikê çi tavîz ji Amerîkayê girtine? بسريدة عم بيجن حما لافاتنين كو براستيجي كو لديجي داعش بن ام ذيا اريني دبينن وحيان هاجي عم بيجن قوالسيونا نافنتاويا كو لديجي داعشية هالوسطة كي خو عم بيجن لهمباري شورشا روجافا لهمبار برخودانا كل روجافاتي مشاندن تايبتي آلين يكينين بارسنا جالية جا وهيزين هفبش داني وقت داشتانی یا پیاده جهاتیه دست نشان کردن که تکیلیک هاتیه چی کردن سروی اساسی نظر کوالسیون و ویزه کلوی داره دجی داعشه پیمان داویه یا که نظر امریکا و ترکیه دانه لسر اساسی ام بیجن لدجی داعشه بوی که دولت ترکیه جی طایبتی ام بیجن آکپ جی هلوستی خوزرال بکه ایدی پشگیری داعش نکه و اوجی ام بجد نوا کوالسیون دا جی بگیره لسر وی اساسی ام بجن گلک نرخاندن و نرین ام بجن درکتن پیش لی تشتی کو دیار دبه یعنی او اتفاقا کو لدجی داعشه براستی جی ترکیه چخاص ایروپیت کینه دواری پراتیک دانی چخاص او اتفاق ویتی که و پراتیکی او یجی مجاری نرخاندنیه اگر راستیجی دولت ایرو لدیجی داعش او دم پیوسته هلوست خواه لهمبری شورش روجاوای کردستان لهمبری گلی سوریه
دی آلی دانه اگر گورتن چنه به تیوی معنی او اتفاق تنه ترکیه جبوی برجواندی خواه و اتفاق قبیل کریه جبوی رای گشتی را ام بیجن بده دیار کرن که با انجید نوا اتفاق لدیجی داعش دانه اما سیاست خواه لدیجی روجاوای کردستان لدیجی دستکفتی شورش مداخله کرن ام بیجن روشا سوریه یا نافخوایی جبوی که پیشیا چاره سریا ام بیجن سیاسی لسوریه و گرتن ترکیه نوا هلوسته کی دایه والسرفي اساسي جي مداخله تشدبن ودمي امجد برسن براسي اگر دجي داعش ودمي اف سياستا كو ايرو لسر سوريا ولسر تايبتي ام بجن روجاواي كردستان دمشاندن افتيوي معني انه مساله اتفاق دجي داعش لاني نجدينا براتيك غافنات يافتن و افياجي ام بجن هاج علي رايا گشتيداد علي تواهي گله كرداني وان مجاري نرخاندنن تایبەتی ام بیژن هلوسته و ادعای جی جاره گیتر نشان دکه کو براستی جی اگر دجی داعشنه او دم چمال دجی ام بیژن هیزی کول دجی داعش برخوادان دکن چمال دجی و هیزای پرسا من دویمین مستشار وزیر کار دروی فریدین سینیرلioğlu گوت Türkiye و Amerika جبو هرم اوله لحف کرنه. لبردف که وزیر کار دروی Amerika'yı Mark Toner ev derevand. لحف کرنه که وسا گوت تونهیه. پشتگیریا میا یپگی گوت بردوام دکه. Yani liguri ام بیژن داخلانین فرمین این رایدارین امریکا تایبەتی ام بیژن ای وزارت دربا کولسر اساسی اف اتفاق لدیجی داعش چیگه اف اتفاق نه لدیجی کردایه و اف هلوستا ترکیه ام بیژن یا کول دیجی ام بیژن شربان یپگه و یپجه لدیجی شورش روجاوای کردستان الگوری داخلانین فرمی لسر بیا اتفاق چینه بیه اتفاق کوچی بیا لسر مجار داعش هاتیه چیکرن لی راستی ترکیه دی پراتیک دا تهلوست خواه نگورینه تام عکسی وی ام بیژن سیاست خواه لدیجی روجاوای کردستان و لدیجی هیزن پاراستنه دا آلی پراتیک دانه گلک تشتی کو وی دامه درکتنه مجارن نرخاندنه جبوی ویجی یعنی داخلانی فرمیدانه که اف بازار و اف اتفاق نل سر مسئله کردایه سر مسئله داعشه لی ترکیه جارک دیتر جی سیاست خواه بری لدیجی شورش روجاوای کردستان دوام دکه اویاد آلی ترکی دانه ام بیجن نها نقاشه که یعنی لسر اتفاق ترکیه یا بداعش ایرانی لدیجی داعش ام بیجن نقاشه که ویرا نها چیده به çünkü eğer dici Daesh Türk rastici ittifak çekirne bu koalisyon era taybeti be Amerika rani evdem em bejin iro koalisyon pişgiriya yapacak ki de pratik edane em bejin pişgiriya yapacak ki evdem em bejin siyaseta ku Türkiye de meşandın cüdaye siyaseta ki dervay koalisyona navna tevhid de meşandın lehmberi Rojavay Kurdistan'ı ve lehmberi em bejin yakinin parasına gel yapacak. پشتی لحفکرنا ترکیه و امریکای هلوستا دولتا ترک آل همبر داعش و النصرای دا چه گوهرینک بکد؟ به طایبت لهمبر داعش هلوستا که دولتا ترک آ گوهری هی آننا. Yani hatta هم بجن دستگاه شورش سوریه و روجاوای کردستان دانه ترکیه جبوی کل سوریه چارەسەری کی سیاسی دموکراتیک چنه بد نه و هولدان دایه جبوی کو دستکفتین روجاوای کردستان ای شورش هم بجن گلان نتنی جبوی گله کرد جبوی همه گله هرمیه شورش روجاوای کردستان پاراستنه هیا جبوی همه گله هرمیه جبوی کو ترکیه پیشاوی بگره اساس او هزا پیشنگ آ کرداد شورش دا جبوی کو پیشاوی بگره دستگاه شورش حیا نه ترکیه نه و هولدان کی دایه و طيبتي ام بيجن اتفاقاتي وسياسي اتفاقاتي وام بيجن بجروب عسكري يقول سر عرضي ام بيجن لسوريا هنا وانا حما اساس هدف استراتيجيه تركيا للدجي شورش روجاواي كردستانيه واف بلانك وانا هاجي ام بيجن لسر عرضي تركيا دخوازه بيك بينه ومداخله قدم لي عزاز دهاتيه شكرن لغوري ام بيجن داخلانين فرمين ايكو ريادارين ام بيجن امريكي قالك الين ديتر كل سر مجاري اتفاقا كي نارنتاوي چنبيه كو تركيا ام بيجن مداخله هرما عزاز بك اف بلان تركيا يكجي هدف نه مساله ام بيجن منطقه كي باولا ورا شكرن جبوي مساله كوچبري سوريا جبوي كو بشغريا معارضه سوريا ام بيجن اكل سر عرضه هي
اساس پیلان لدیجی شورش روجاوای کردستانیه جبوی کو پیشیا سرکفتن شورش بگیره تایبتی ام بزن پشتی کود نابر کانتونا جزیره و کانتونا کوبان دانه او خطات وکرین گریسپیهات رزگار کرین جبوی کو آن هاجید نابر کانتونا کوبان و کانتونا عفرین دا او هرم جی چتایان وره رزگار کرین و گلی هرمی جی ام بزن فاشیزم داعش خلاص ببه اود نابر کانتونا کوبان و عفرین دانه او خطی وره وکرین ام مداخله ترکا لسر ویه جبوی ویه جبوی کود نابر کانتونا عفرین و کوبان دا نوی وکرین جبوی کو شورش روجاوای کردستانی خباتی کو ام بیجن هم دواره اداری دانه هم دواره پاراستن دانه خباتی کو لپیش مهنه جبوی کو ترکی پیشاوی بگیره هولدانا ترکی اساس جبوی ویه جبوی شورش روجاوای جبوی سرکفتنی کو یپگه و یپجه و هیزن هفبش تایبتی ام بیجن اودا برکان الفرات سرکفتنی کو هفبش ایکو لحرم پیش خستن لهمبری داعشه ترکی دخوازه ایرو پیشگیریا وی بگیره پیشا وی بگیره و دیجی وی ترکی دخوازه بسکنه جبوی مداخله ترکی اساس جبوی ویه اگر ترکی براستی جی او قصل بر کوچبر سوری دکوه او دم ام بیجن وی دستک بده چارەسەریە سیاسی لسوریه وی دستک بده اراده گلی سوریه وی دستک بده ام بیجن دستکفتی کو لسر وی اخی دستکفتین دموکراتیک ای هاتن آواکن جبوی وی جی راستی سیاست ترکیه تماما لدیجی شورش روجاوای کردستان یا لدیجی دستکفتی ام بیجن کل شورش آوا کرنه و جبوی کو پیشیا ام بیجن سرکفتن یپگه و یپجه ده هرمی دا بگره مداخله ترکی لسر وی اساسیه او دیسا پیوا گریدای هنک چافکانیین امریکای دبیجن کو امریکا devj projeya xwe ya amadekariya hêzê perwerdekirî û çekdarî berdaye bi YPG ra lehev kiriye. Di derbarê van nirxandina dan derbarê van nîqaşan dan hûn çi dibêjin? Na yani tiştê ku li ser erdê niha em bêjin Tirkiye dimeşîne ji berê zêdetir em bêjin hinek peyman têne çêkirin hinek helwest li dijî em bêjin yekînên parastina gel YPG û YPG derkete pêş dijî destkeftî şûreşê derketin pêş bi taybetî jî em bêjin ev mudaxele Tirkiye ê ku di xeta ezazê da çêbî esas berî vê civînek çêbiye di navberê em bêjin dewletê û navberê em bêjin Cebhetun Nusra danê civînek hatiye çêkin di vê civînê de ittifaq çêbiye ku Cebhetun Nusra ji wan xetana xwe bikişêne paş da bişe û ew quwetê ku Tirkiye hazir kiriye ji bo ku ew quwet were di vê xetê de cî bibe û ev ya pratik tê hat jî Cebhetun Nusra em bêjin ji wan xeta xwe paş da da ev quwetê ku Tirkiye amade kirine dibin navê Turkmana da ye esas em bêjin Tirkiye hêzekî xwe ava kiriye ew hêz jî em bêjin ser vî esasî ser ittifaqa ku Cebhetun Nusra ranê derbazê herêma ezazê kiriye û nîqaşê vê jî hene agahiyê vê jî em bêjin hene di hinek daxuyanîn fermî YPG da jî em bêjin îşaretî va noqta hatiye kirin aniha em bêjin dibe ku demê pêş danê ittifaqek navber Tirka û Daeş da fermî çê bibe ku hinek herêmên dîtê jî Daeş vala bike ku ev quwetê Tirka li van herêma jî cî bibe ji bo wê jî yanî piştî em bêjin peymana ku hate li darxistin jî di navber Tirkiye û koalîsyonê danê tam eksê wê Tirkiye eşkere li ber çavê raya giştî em bêjin îro ittifaqa Cebhetun Nusra ra çê dike Daeş ra çê dike zemînê vê hazir dike û vana ji herêmê xwe paş da didin û quwetê ku Tirkiye amade kiriye derbazî herêmê dike ev tê wê menê em bêjin ittifaqa Tirka bi van hêzê di herêmê dane çi em bêjin Cebhetun Nusra dibe serî danê çi Daeş dibe destek û piştgiriya wana dewam dike Sedema ısrara Tirkiye ya herema evle çiye li gorî we? Yani ev esas me got ji dijî şûreşa Rojavaya vê herêmê çê dike ne em bêjin hedefa Tirkiye ne gelê Sûriye ne koçberê Sûriye ne piştgiriya muarada Sûrî bike hedefê Tirkiye ji vê herêmê pêşiya em bêjin serkeftinê şûreşa Rojava û serkeftinê em bêjin ku YPG û YPG li ser erdê ava kirin divê demê dawiyê danê piştî rizgarkirina Tiladiyet û jiyana hevbeş piştî rizgarkirina van herêma ya ku di navberê gelê herêmê da çê dibe
وكل طلعيبيد ام بيجن نموناوي ايرو ريفبريكي هفبش ام بيجن الطلعيبيد هاتي آواكرن جحمة بيك هاتي جي كردا جي عربا جي تركمانا جي أرمنيا وخباتك هاتي دست فكرن جبو يويجي يعني جبو نافر كانتونا عفريني وكوبا دا نوي فكري تركيا بجاركشاك وازي هريمكي اولاد تشيبكي مجبوي كوچبري سوريا بشگري بدم مخالفتا سوريا يا لشكري بنفي نافيداني اساس اشياء ام بيجن فان سركفتني و دسكفتي شورش روجاوي كردستان بگره جبو کو نافر كانتونا عفرين وكوبا نبيك بالتایبەت پشتی bi destxistina girê spî helwesta Tirkiye ya li hember Rojava hûn çawa dinirxînin? يعني جبوي جريسبي ام بيجن حتى كو داعش لجريسبي بي نت تركا وقالك آلين كو ام بيجن نيزيكي تركانن دنگ خوانت كرن نت قلت لي هرمي فاشيزما داعش هيا ودسلادگي داعش ام بيجن لسر قالي هرمي هيا واف قال ام بيجن نچار كري ام بيجن كو دبن سيستم واداني جيان بكن بي اراده كرنن كسي دنگ خوانت كر پشتي ام بيجن كو هرما جريسبي داعش هات رزگار كرن و ام بيجن قالي هرمي ايدي بكاره باراده خواه بناسنامه خواه بچانده خواه لسر اساس جيانا كي هفداش ام بيجن اي حمي جلال وي داري سيستمك هاتي آوا كرن پشتي وي ام بيجن دست بهيري شاكرن پشتي رزگار كرنا گريسبي يعني ام دزانن پروپاگانديك و جاليه تركي دا پیشكه تيبتي قسمك را گهاندن و سياسة AKP و مشاند قيامت را كرن گوتن كرد عربا در بخن و پروپاگاندا کی ام بيجن بوي شوي ام بيجن دست حمله رشكرين كرن ديتن ام بيجن اف پروپاگاندا و اف حمله و كونسبت کو جبوي طلعي دست بكرن انجام نگرتن نهاجي ام بيجن جريسبي بحمه بيكاتي خو بهفر جيان دكن و بهرمكي ام بيجن كو اولويه هي هرمكي كو سيستمك دي ورت شكرن كل وداري ام بيجن هر کس بیراده خو جيان بك پشتي كو اف كونسبت و عالي سياسي و پروپاگاندا وارا دركت آنها ام بيجن ايدي عسكري مداخله كر يعني مداخله كل سر عزازي تشيجا ايدي ام بيجن تركيا عسكري اشكال مداخله دك ابيات بالنافي تركمان دات بالنافي قوات تركمان تشتغو صانين يعني ايرو تركيا نا ام بيجن جبوي براستيجي جبوي تركمان ام بيجن و مداخله دك ايرو دوله تركيا ام بيجن تايبتي سياسه AKP دخوازه وقت بری نه چوا خواست ناکوکیت ناور گلی هرمی داد چکر ناور گلی کرد و عرب داد چکر ناور ام بجن نتوی کل هرمی ام به هفر جیان دکن ناکوکیت چه بکن ویا سر نکد ایروجی برنگه کی عسکری دخوازه گلی ترکمان ده هرمی دانی بکار بینه بناوی ام بجن پشگریا وانا دخوازه ناکوکیل هرمی چکر دخوازه وانا بکار بینه نتنه دواری سیاسی ده حتی دواری عسکری داجی دخوازه ایرو ام بيجن گله ترکمان ده هر میدانه بکار بینه جبوی ویجی تجاره ام بيجن ترکیه جبوی برجامندی گله ترکمان سیاست نکریه و ایرو جیناکه و دم پیشی نکه ام وکه گله هر می اکو باشتر دکارن به هر خدمت بکن به هر سیستم دموکراتیک چه بکن و هر عالی به ناسنامه خو به نرینا خو به چاندا خو دکاره ام بيجن برنگه کی آزاد جان بکه جار دیتر سیستما کو وک روجاوای کردستان کو ما آوا کریه او ایرو لوی هرمیجی ام بيجن پرسکری کی ماب ترکمان رانین پرسکری کی ترکمان بمرانین ام بيجن صد سالا یا ام به هفر جیان بکن و ام بيجن او شون داجی ام هفر جیان بکن او پیوستل همبری وی سیاستی مداخله ترکا ای کو بو گله ترکمان جهه پیوست ام بيجن شاربینه کی هبه او خباته کی هفبش جبوی برجاندی توهی گله هرمی ام به هفر بدن مشاندن هر چقاس امریکا و ترکیه وکه لهفکری خویا بکنجی استراتژی هردویا کنسپت هردویا جدایه امریکا لدجی دایشه شردکه یعنی خالاویه سرکه تکچونه دایشه ترکیه لدجی دستکفتی کردانه خالاویه سرکه آستنکرنا دستکفتی کردانه اف هر دو استراتژی کو وکه دجبری هف خویا دکن ده حیا کینگی بکارون به هفره بمشن يعني تشتي ام بجن ام جرينج بين انها قال لك نقاش درباري روشة سوريا وبيش روجا سوريا نودا هنا وام جي واكي طرفك ادنا بابان داوستاندنا دانا حمد بلاتفورمي كوتشيد بن ياك بروجرام سوريا ديمقراطيك وغير ديمقراطيك خباتك هاتي دسبيك بلاش دوام دكه جبوي قدام البيش هاتنك برفره وعلى شكلن
جبوی و آلی ترکی دانه اگر ایرو براستی گلک داخلانین فرمی هنه کو ترکی ام بیجن بیکو اتفاق چه به ام بیجن مداخله سوریه دکه و هیزه خود در بازی هرما عزازه کرنه او دام ام بیجن پیوسته هلوسته کی زلال هم بره سیاسته کو ترکی دم اشاندن هم لدیجی شورش روجاوای کردستانی هم لدیجی یپگه و یپجه کدوی داویدا لبرچاوی رایا گشتی 6 بریندارن یپگه تسلیم جبهه نصره کرن و قوت خواه به اشکره در بازی ام بیجن سوریه دکه و دجمنتایا شورش روجاوای کردستانی و هیزن و ایپاراسنه دکه جبوی وی دوی کو دوی مجاری دانیجی نرین و هلوستن ام بیجن لهمبری وین سیاستا ترکیه ایکول دجی سوریه تواهی گلی سوریه و تایباتی دجی شورش روجاوا دوی هلوستا کی زرال هبه اگر براسی نپیرانه او دم موقف چیه هلوست چیه اگر ناپجرینن او دم دوی موقفک جی هبه چونکی د عالیه ام بیجن ناونتوی دانه کو هیزک ایرو لدر و مداخله ام بیجن ولاتا کی دکه هیز خود در بازی ام بیجن سر آخا ولاتا کی دکه مداخله ام بیجن کار نافخوایی ایکو ولاتا کی دکه هرمه کی دکه ولدجی ام بیجن دستکفتین آزادی و دموکراسی ایگلان در دکه و او دمجی دوی کو هلوستا کی زرال هم بری وی هبه به تایباتی ام بیجن بجاره مداخله ترکا دا دوی هلوستا کی هبه مداخله ام بیجن دجمنتایا ترکا جبوی شورش روجاوا هلوستا کی زرال هبه و یا گرنجی او تسلیم کردن ام بیجن شروان نیتگه ایکول دجی داعش دریندار بینه ایکول دجی داعش برخوادان کردنه لگوری ام بیجن همه پیمان ناونتوی ای مافی مروف لگوری همه پیمان ناونتوی ام بیجن ایجبوی گرتیا ایرو ترکی ویا همه بن پیکر و بریندار نیتگه ایکول همبری داعش برخوادان کردنه وانا رادستی ام بیجن جبهه نصره بکه جبوی و دوان مجاردان جی هلوستکی زلال هبه الهمبري سياسة تركيا دوي تشجيريكي ام بيجن هبا جبوي يفجا ويكجي جبوي ام بيجن براستيجي اف 6 شروان كو هاتنا تسليم كرن جيانا ود خطريه دايه دوي كو ام بيجن هر كس ببرپسكاري تاف بگره همه هزن كو لدجي داعشنه ايكو دستك دن برخدان روجاوا پیوسته دمجاره ام بيجن تسليم كرنا شروان يفجا دانيجي هر کس بلازگینی ام بیجن تیکه و نوا تفگره و از هلوستا ترکی و نزیگبینین ترکی جی پیوسته وره نرخاندن و یک جی جیانا وان 6 شروانا جی دخطریه دایه پیوسته ام بیجن بوی اولهیه جیانا واجی هلوست و خباتا کی برفره وره دست بکرن دناو آخافتن خود واجانی زمان پرسا منا داوین درباره 6 یپگیان دابو و قسما برسیوک داجی لیدیسا از دخوازم ده درباره وان 6 یپگی بریندارن که جهل ترکیه و رادست النصره هاتن کرن ده قادا ناونتوی دا جبو وان ده هولدانن و چبن میناک و سری لیدانا عدالت دیوانی رو ربازن حقوقی هونه چه کی جانان بکار بینن یک ام بیجن داخلانین یپگه بخوشی هبین جبوی رایا گشتی جبوی تواهی سازیا داخلانی یپگه ای فرمی هبین لی راستی ام وکه آلین سیاسی ای روجاوای کردستان تایباتی وکه پارتی جی یعنی او بن پیکرینه کی ای مافی مروفه مافی گرتیانه و به تایباتی ام بیجن گرتین لدجی داعشی اگر ایرو ترکا به راستی اتفاق پیمانا ام بیجن لدجی داعش پجران دیا به قوالسیون ایرانی لی ام دپرسن از چه سیاسته ملکی دا پیمان شد که ملک دانه کسی برینداری لدجی ام بیجن داعش بریندار کتنه تسلیم جبهه نصره بکه یعنی اف جارک دیتر دریتیا ام بیجن سیاست دولت ترکیه و بریار دگره و دخوازه رایا گشتی ام بیجن بخاپینه بهنگ والوسط خو بهنگ میرین خو لی ایرو تشتیکو درکتیه براستی نه تشتکی نورماله یعنی تسلیم کردن وان 6 شروانا erkekiye hem erkeki insaniye hem erkeki mruvahiye hem erkeki ahlakıye hem hemi kesi ku destek dane berxwadana kubane و hemi kes u hez u aliyen gotine ku berxwadana kubane berxwadana mruvahiye ایرو او شروانین کجبوی مروواهی بریندار کتنه ترکا تسلیم داعش کرنه او دمجی دوی هر کس خودی لی درکوه پراتیکی دا دوی خودی لی درکوه هلوستی دا دوی خودی لی درکوه دوی دختا کی لسر ام بیجن او آلین کووانا تسلیم کنه دوی دختا کی مزن وره کرن وک پارتی جی ام بیجن امی
hem de aliye siyasi de hem de aliye diplomasi de hem de aliye hukuki de ne em jî hewldanê xwe ji bo hemî sazî û rêxistina nêrînê xwe û xwastekê xwe em ê destnîşan bikin. Li hember Daişê YPG bi Amerîkayê re di ittifaqê de ye. Ji bo şeş YPG'yan helwesta Amerîkayê çi ye, gelo nehewce Amerîka ji Tirkiye hesabê van şeş kesan bipirse. Yani mesele tekiliyan ha ji ber ku di astekî danê tekiliyên YPG û koalisyonê em ji ber ku wek aliyên askerî ne ew tekiliye wa û dawistandinê wa ku divan mijarê em bêjin parastinê û mijarê berxwedana li dijî Daişê de ne hinekî mesele em bêjin ku YPG bi xwe jî muxatabe wek rêveberiya YPG divan derbara danê em bêjin li gorî daxuyanî wa jî fermî ku hene xebatê wa hebin lê em ê diwarin siyasî danê em ê jî ji bo vê xebatên ku pêwîst e em ê bidin meşandin. û bi rastî jî pêwîst e ku herkes helwestê xwe di vê mijarê de nîşan bide. Çinki ev siyasetekî pir xeter e. Yani ji bo raya giştî, li hemberî raya giştî, li hember mafê mirova, li hember berxwedana rûmetê ya Kobanê siyaseta ku îro Tirkiye de meşandin siyasetekî pir xeter e. Ev ne tenê em bêjin îro li ser Rojavayê Kurdistanê siyasetekî xeder tê meşandin heta ji bo gelê Tirkiye siyaseta ku îro AKP de meşandin bi rastî jî siyasetekî ji bo hemî gelê Tirkiye jî siyasetekî xeter e. Siyaseta AKP îro berê gelê Tirkiye jî de nav agir. Ji bo wê jî yani Daeş ticcara nabe dostê gela. Ticcara em bêjin xizmeta gela nake. Ticcara em bêjin wê aramiyê ji bo gelê herêmê nexwaze. Ji bo wê jî siyaseta îro AKP de meşandin bi Daişê ranê eviya wê bibe belakî mezin li serê gelê Tirkiye hemiyê û wê xeterîkî mezin çêbike ji bo wê jî di serî de em bêjin heme sazî û rêxistinên Tirkiye ê mafê mirov saziyên em bêjin civakî kesayetê em bêjin rewşenbîr kesayetên em bêjin demokratîk sosyalîst divê her kesî em bêjin li hemberê ev siyaseta ku Tirkiye da meşandin ku şervanên YPG teslîmê Daeş kirin ev siyasetekî serî de xeter ji bo hemî gelê Tirkiye. Ji bo wê jî bangawaziyê me ji bo hemî sazî û rêxistinên Tirkiye saziyên em bêjin ê mafê mirova ku wana jî em bêjin ji ber ku ev siyaset li wir meşaye divê ku li wê derê jî em bêjin helwestên pêwîst li hemberê viya werin nîşandan. Ji bo ku we dem veqetand bersîv da pirsên me zor spas dikar û xebatê we de serkeftin dem baş were. Dem baş lavrî. Belê temaşevanên nêja Birêz Asya Abdullah ji Rojava tev li bernameya me bû ji bo we me pirsî wî jî bersîv dan pirsê me em jê re spas dikin. Belê em hatin dawiya beşa xwe ya yekemîn em ê navberekî Kurd bidin piştî navberekî Kurd em ê bi hev rabin ji me ve neqetin li benda me bin.